Masicapule izimvo zababukeli kwikhasi lethu le-WhatsApp ngale midlalo ye-Nedbank. Lempela veki ndiyanqwenela iqela lami le-Kaizer Chiefs ukuthi lidlulele kumjikelo olandelayo ke siyodibana nalamaqela amakhulu pha ku-last 4 kanye kwi-final ye-Nedbank Cup ngoba ke kudala sagqibela nokuwina indebe pha kwelacala laseNatural. Elami iqela msasazi i-Pirates ibhakani ndilithemba ukuba liyakwenza bhetere kakhulu kule quarter final. Ndinqwenela i-Sundowns, i-Chiefs ne-Pirates ziphumelele. Le weekend kuzocaca amakhwenkwe amadodeni elami iqela i-Kaizer Chiefs kodwa andinalo tu ithemba kwicala le-Kaizer Chiefs. Ndicinga into yoba i-Royal AM iza kusiphinda njengesiqhelo. Mandilithembe noko iqela lami i-Kaizer Chiefs ingathi noko ngekho isiphoxe kule Nedbank sizawubuya nayo nakanjani. I-Dondol Stars izawudibana noMpondo Hlanju angekhe ilibone kule game. Iqhelile ukuwisa amaqela amakhulu kodwa ngendlela esibona ngalo ibhakani iphakamise ngayo ayizokulunga i-Dondol Stars. Ngithi kule Nedbank Cup ema-quarter final i-team lengibona ngathi tawuwina iphumelele iMamelodi Sundowns kulamalanga ngoba idlala kakhulu. Ngibona iqela lami Sundowns idlula ingxamile. Sidiniwe zidrongo kurulane. Bopha Bhakaniya izondlula uma ukuthi ayithatheli phansi labafana laba ngokuthi badlala esigabeni esiphansi. Singamabhakabhaka thina siyoshaya udondolo siyodondolozela ngalo lolu dondolo lolu liyogcina ngako ukushaya usuthu noSuperSport namhlanje lifike kwabokugcina ngomgqibelo nje singamabhakabhaka siyadondolozela ngalo dondolo sizowina nje ngamagoli amathathu eqandeni.